Gure. Nyo lah hong jawab gure. Payah ni jawab tak gure. Ada han jawab, payah ni jawab. Mesti anjir ni jawab tak apa? Tungku Abu Mudi pegah Abuya Amran sesatnya tungku. Tiang tibanan. Ni lah nak mengerti. Kibang gure ya. Abuya pegah. Ane Abuya mendawali pegah sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kan itu yang maklum kan? Ya. Jadi berbina ilmiah dia jawab kan? Ya. Tanyo hana tak pedaleh so tumanyong so pegah nyan hom. Menyo menurut lon wate tak pegah gop nyan sesat, tak pegah ke gop sesat. Peka pasti urang yang sesat. Tak pe dalil dia, tak me dalil. Nah dalil lang kitab yang pegah gop nyan sesat dan dintang tau sesat. Munya betul gop nyan sesat. Tanyo draw tu cara umpama ji. Pakon han tajak tak pelurus le katanya. Betul. Maka menyo menurut lon. Ya. Menyo tanyong Abuya Amran yang sesat. Hana sesat. Long tujuh jamin Abuya Amrannya hana sesat. Pakan lo begah lagi kan? Pakan gure sini begah. Karena lo memang gampang ku dipidi ya. Ya. Nalung jak buat fiat di Labuan Haji. Wate lon ikut buat dengan Abuya. Ya. Gepurno getanyonyo masalah cara sembahyang. Dalam sembahyangnya hati getanyonyo kibancara berteringat kepada Allah. Ya. Tatanyong tu ba urungnya. Urung yang ke Abuyanya sesat. Tanya hana-hana perle pegah so-nya hana. Hana-hana tak pegah dia. Ya betul. So barang kasoi. Mam punya menurut ro nu, laginya ngepurno le Abuya na sesat. Hai ana. Gepurno cara tanyo Kau cok sembahyang. Ya betul. Gepurno tauhid akidah kena itikad 50. Ya betul gure. Lun kalon Abuyanyo pimpin suluk kanyan. Ya. Ribuan jamaah, ribuan masyarakat yang jak suluk Pak Abuya, yak cok tarekat Pak Abuya. Ya. Bahkan dari luar daerah pun jak ikut tarekat Pak Abuya. Ya betul gure. Cuman gop dipegah sesat mungkin urang yang pegah gop sesat bertanda bahwa urangnya galong sep ilmu. Pakai lu pegah lagi kan? Karena dupna 500 ton je tu umur tu. Getamah 500 ton tu umur tu. Tajak gali ilmu Allah Taala tetap hanakan habis ilmu Allah Taala. Betul. Maka sebetulnya urang carongnya adalah urang yang tidak mudah menyesatkan orang ataupun menyalahkan orang. Ya. Tak kaji le baru tak cok ke hukum. Ya. Angkat lagi anu ko. Oh. Dan bahkan Abuyanyo dipegah sesat lega. Bakah je sesat. Tak kalon Abuya difitnah lam Abuyanyo semua buat kitab Insan Kamil. Ya. Abuyanyo hanaga semua buat kitab Insan Kamil ko. Tetapi Abuya membenarkan pendapat yang nalang kitab Insan Kamil. Saban lagi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang karang kitabnya Sirus Salikin. Ya. Le Syekh Abdul Samad Al-Falimbani membenarkan